si kubyo twemeye ugakiza ukavuga ngo ibi ntago nabikudodera kabone n'ubwo waba ugiye kumereza miliyoni ibi ntago nabigukora bitewe n'urwego ufite rwo gufata icyemezo. Imana itugishe gufata icyemezo kuko nicyo kibuze mu bantu. Fata umwanzuro ndakuka. Diadoni, tugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro kibuza abantu kubaho mu buzima butera Imana kwicuza. Hari iherezo ry'abantu bateye Imana kwicuza kandi wavuze ko Imana yacu idahinduka. Yego. Ndatinya cyane ko abantu baramutse bakomeje kuguma mu buzima butera Imana kwicuza nabo bazisanga bafatiwe ibyemezo bisharira nk'ibyo na bagenzi babo ba kera bafatiwe. Ndagira ngo muri uku kugana ku musozo n'ubundi utanga inama mu byiciro byose mu bantu bose aho baherereye mu bihugu bitandukanye